All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association hakasimbar kalapalongi ka jinge syong kalan mongor kendai lahat ban pensngo sya kasokar badai ban wanra no daga bil ka ban khang ye ki kali ki ba wan na bar chela pakini bu ye ki ba wan jingwa kai perthai shadu ki jaka jong kai na ba kani lakta shibon ya kamai ka ji jongki halor kani haba krench ki la patai ku bor u president ka association upa Rikal Dinas Darling uloong baki banyak tourist taksi kila dawa ya kene kamat mental arsnem Henry hadu menta kampat shimna urlong uloong baka sorkar kadai ban penmi no daka bil ka ban khang no iki kali tourist bawan na shabar jilla ban kit yaki tourist shadu ki tourist spot Henry day ban ailat yaki banyak tourist taksi ke jilla bakin let hi ya ki tourist shadu ki jaka jngok kai baki kwa ki badan hakani ka jilla Pada beningkong la ban lem ai kulai shai press media akan nunu ka media ru ai kulai kelum ngina kaliang jong All Khasi Meghalaya Tourist Association kai ke bangi pelong gen program set in demonstration matasi kadai bi nam ta ka to ba ni mental ajendan arsnem de jing wa ajungi la ni jing dawa ajungi na ka sarkar ban perking no ikeli ke pada bar ke jela ban dung tang itu spot te ladai ke bentang ajungi bangi mio ban dalam miki nong jua ki ba nong jua kai ki bawan ke jela ajungi dei kamram jungi ki try jela try look bangi mio dalam miki ndai ngimdan na kanu nenti ke ban ong ban khang no de miki na pai manusia ikeli itu spot ketika di pada bar jela ban tu ndai kamang wi nakal yang jongi ko All Khasi Meghalaya Tourist Association kumbang mentangi dan hani kumbang life santu ki asal ki bawan slok tilang ni ban kerjaan yang kini move mon di benyai kalau betang nam tak kata bangi ong ya kasaka perking no ikeli ban war ke jela Bandung hapok terus spot katahi I know ini kita jela bang yo penyelam kai ini silang jong kai gawan sebagai jela ya menta ni ladon la kumba arsin nadu ki azar apply ki bangi sedang banyak ya kali ti pandawa ni pan ketat sokat ni ladon arsin ke komiti hakaba chief minister ni ali banbu ya ka nomor 6 u la form ke komiti wala kli do serial bidding do director tourism dia mentang atai undai syumo yo undang dei tu point la som arsin ndai habang ile yang tak komiti yang banuan rai ki suggestion wan rai ni kita kim plan specific baik ya ki ka ba ni don kam kum kinong nya kali kamai ni jong ka jalam ya bagi don kam ya katakan perking no kali banawar sala im simyo jing kan ko shai na ki nimyo kan la arsin komiti ka bang la som kalian jong ni nong nya kali kamai jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Association ringkat bat ki kinong nyelam ki badan cabar ke sabak kapsor dari district fair ni la don ringkat mati dari hadu mentamane takadaw ngi haban mi kumni sampadan pan paus ko sekarang ini dan kita terang bat tidak angut siapa jengkam mo kini ai kajing kita lengan itu pi kat kumba ki para tribal jungi ngasongu ika kenjat ka sarkar Meghalaya ro ndai bang ong chuben sa mo ndai kata ni songu tangba ni haban ben pa ya kanadian nama balai ka sarkar ka penni skim per bai dei baktikali skim per ki bangila ban sil tang sanpo wajar dong pemen Andre adu mentamane ka bang ngayo record ni ki pran nya kali kamai ki bedan hani ka pok silong ngan ong baik no le si gidan bakam khaba khapsar ru ini gidan kumju ka jing e menta kalong pa kila satan lu kali joki dan ingin nyok kamai kata daw bang kwa baka sarkar kan implement no ini kebil hagabai ki tur spot but lada kamla banle ni na kalyang kinong nong nya kali kamai hi ki bedan ka bri yo trap min sapan issue ya ka jinga ki ka pamtek issue banya kani